nyangka orang neng bisa nikah. Padahal mah kemarin neng jadi anjing si Cimong. Gitu nyangka. Aja ya kira-kira yang buka anak sabaran neng. Tapi terserah ada 12 ulos. Lah itu mah nama sayang mekan neng. Aing kakak aing mek naon deui meureun nikahan aing kajang lapar nyana nu lurah aing nu sibuk. Deh, itu mah nu kamari meuli bensin ka warung aing. Kirain ka aing bedek bae aing di kamari meuli bensin ceban meuni sewot. Nah, iya. Aing bener. Really amis amat sih Bira, jadi makin sayang bayakan neng. Jadi makin sayang bayakan neng. Pasti mimpi itu bener ya. Emang kudu nah ya koin jailan. Mimpi bahasa sih nyata koin bahasa kalian. Ya ada sih ngeganggu aing bae ngeunah-ngeunah ngimpi. Asup TPP aja dia uka sopan-sopan aja. Lebok saya ngimpi bahasa. Sial ini sering kan aing. Aduh, sini sakul amat ya. Kabur ketinggalan rombongan yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu amat sih Nis, mingguan di tadi bisa ketinggalan rombongan tuh. Emang orang rencanaan ke pantai mana sih Ri jeung rombongan sekolahan? Dekat pantai Anyar Nis, ayo. Oh, rek ke pantai Anyar. Terus saya udah numpang mesti datang rombongan. Ayo, sabar deh. Teh. Tahu RT nage. Engke mau RT na bejaan bae kita ka imah lurah. Keluar RT na. Assalamualaikum. Depi. Dep. Nis, kayak amat sih. Si Depi selempang gitu nya? Heeh, meureun. Lagi orang samperkan, Be. Ayo. Iya, teh si Depi nih. Heeh, ge doang. Nah, apa ketinggalannya? Heeh, meureun. Orang bawa Be karunya. Heeh. Ibu amat jangan ke kebun nyelapar ibu itu jangan nyarap acan. Wah, buduk saya kebenaran aing terlapar ya. Ini kenapa itu? Bawa poin lah dari kebun baik. Nis, plastik hidung di dia mana ya? Nyo, pus ya. Cik si Depi cina aya plastik di dia. Si Depi ngomong gitu. Heeh. Coba tanya. Ayo orang samperkan deh lah balik sini saya. Hidung, Ri. Iya nih nu nelpon. Bisa masuk ke HP? Iya HP mah aing mau langen jadi kita mau. Oh, emang ada sana apa? Si Depi aja. Coba angkat tanyakan plastik lau gitu. Nah. Halo Depi. Ini plastik sia eueuh. Halo. Enggak tadi ku aing di listrik si Riri eueuh aja plastik sia. Atuh eueuh kumaha? Geus teh minjem nu aing. Mahi kok mahi. Geus aing kadinya mobilnya geus berangkat can aing teh ditinggalkeun kan? Oh geus. Itu kumaha nih? Geus aing dipinjeman nu aing. Oh, ini senan di rumah. Enak neng. Pang teh dulu nak kareng amat. Barang mau baturan ulang leuwih. Emang barangna naon tuh?
eta dalam mana ketinggalan. Masa barang kos gitu bisa anu maling? Tentunya nu maling nonton nama tiba-tiba leungit beta. Saya nang orang anderkan. Emang nih rame-rame. Si aku ngobain budak leutik datang. Eta plastik si Depi ketinggalan di mana? Aing si Nisa tadi kayak mana eueuh. Terus siapa mau ngerti ceng? Aing tadi nempat plastik di si Depi. Sia letik ku aing ingan. Kesopan amat sia. Nu bener dir, kakak si anu nyokot. Bener sih ya. Aina kakaknya di mana? Tuh aing aya di gardu deket kebon. Ayo lah nih sudah samperkan ka ditu. Ayo. Mesti tau orang ilu. Parah amat itu jelema, cangcut tuangnya di paling. Kapos lagi lah, daruduk lagi, lapar tuh kuat gitu kan. Udah salah lah, pas namanya nah yaudah. Bangsa, tangcut imah. Pada aing uduk, bagong. Ih, kutang. Gila aing. Ayo nani ke dari yuk. Tunis bener cangcut nasi DP di Mang Umar. Mang Umar kok bisa di Mang Umar sih cangcut si Depi? Turun, itu baik. Wah bener Mang Umar maling cangcut. Kela. Sana maling cangcut, orang mah teu nyaho. Pajar orang mah uduk, makana kurang dibawa. Menya aya maling aku. Jelas-jelas cangcut naik di dieu. Nyawa Mang Umar. Ih. Lah tadi naga adina nyeleueun Mang Umar nyokot. Atuh pan urang mah teu nyaho, pajar urang mah pan uduk. Jabut teu aing lapar teu hayang dahar nya ka kebon pan. Sia di kodir lamun seret bae ngomong. Lah eta mah dasarna bae aing maling Nyawa cangcut. Mang Umar. Tak kan dia. Hendak sih mah parah. Ku jangan lain aing nu maling. Ku pajar aing mah uduk, ku lapar hayang uduk. Teu iya di si kodir dura dia pan balik ka imah, tang-tang ku yang dia kodir.